Organisatoriese bemagtiging behels die toestaan van autonomie, hulpbronne en besluitnemingsmag aan werknemers om betrokkenheid en produktiwiteit te verbeter. Verskeie modelle verduidelik hoe bemagtiging effektief geïmplementeer kan word. Die strukturele bemagtigingsmodel fokus op die verskaffing van toegang tot inligting, hulpbronne en ondersteuning aan werknemers. Die sielkundige bemagtigingsmodel beklemtoon werknemers se sin van betekenis, bevoegdheid, selfbeskikking en impak. Die leier-lid-uitreie model, LIMT, dui daarop dat sterk verhoudings tussen leiers en werknemers tot verhoogde bemagtiging lei. Die deelnemende bestuursmodel betrek werknemers by besluitnemingsprosesse om 'n gevoel van eienaarskap en aanspreeklikheid te bevorder. Werkverrykingsmodel verbeter werkrolle deur autonomie en verantwoordelikheid te verhoog om motivering te bevorder. Die sosiaal-strukturele model beklemtoon hoe beleide, hiërargie en werksomgewingsbemagtiging op verskillende organisatoriese vlakke beïnvloed. Elke bemagtigingsmodel bied unieke insigte in die verbetering van werknemersbetrokkenheid en prestasie. Organisasies moet die mees geskikte benadering kies om 'n meer effektiewe en gemotiveerde werksmag te skep.